Tala o Tala Fou o le si fonga le lau mua mai I Wellington o le tala mua ai se vaenga o le susu a le company o le Dreamview Creamery Real ua tāwhia I le teimine le whaongaina ona ua masalomia le ono a whaina I le siama e ta ua o le listeria. O le susu le nei o se susu mata po le raw milk e le aise me ua whaia iai. Mai o loo whaatawina e wala atu le tiliva I whale o ainga ato ai ma ofisa. O whaamatalanga o ili winga I le susu le nei ua tāwhia ma ua te tauana to e whaafoi I le company. E mawhai o na maua pe a asia siane I le tūlau o wheso o tainga ale matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha le malo New Zealand le New Zealand Food Safety. O loo whaamanino ma iai le tu ainga o susu o loo a afia a to ai ma le numera I le whaungsusu e loa ngō fie ai. O loo whautuaina mai le matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha, a whaisa whaatawina sau whaungsusu o le tu ainga lea o loo a whaina, e le tau na tau fi loa e aua le tau mawhaina, a ia toe whaafoi I le company, le Dreamview Creamery Real, e toe whaaola mai ai lau se leni. E mawhai hoi o na whaavevela le susu le nei I o I le fitus 40 degrees centigrade le vevela o na whaatoa tau mawhaina ai lea. Ai o le siama o le listeria lea o loo masalumia I le susu le nei e a whaina tele ai le tu pāo ti nai maua I maitanga whape ma pepe le I whananau mai o pepe fau tangata e vai le te atu o latu tino I whamai ai maise o tangata mātutua. Ua ave nei New Zealand ma sui a wai o le polkalame mo suenga a Europa lea e whaingoina o le Horizon Europe Research and Innovation Program. O se awanoa o le amawhaiai e sainisi ma tangata sue o New Zealand ono lātou whaongaina ma ngā lulue whaatasi ai ma le nei whaalapo tonga tele tau suenga whaalewā o mālo. O le aso nafi sa whailo ma iaia lo ia le pārmia ia Chris Hipkins ma le minsta o suenga whaasai nisi New Zealand o Aisha Verol ia le nei tulanga I le taimi fo I sa whaalawa I tele mai ai le sainia leo le whenga inga tau whaataua inga I le vāo le malo New Zealand ma le uni o malo Europa. Sa mori mawina I le li pārmia ia Hipkins ma le pelestene o le EU Ursula von der Leyen ia le sainia o le mulienga le nei le vāo New Zealand ma le polkalame sue le Horizon Europe I le ai o Brussels. Whaadia mai ai le pārmia. E ta ua tele le nei whenga inga mo New Zealand I le tūtau suenga ma sa ili ilinga whaasai nisi. E le ngata ina manui ai New Zealand ai whapea ai fo I maisi atunu o le lololangi. O New Zealand o stasi o tunu I whafo mai o Europa o mawhai o nā fia ma ua avea ma vaenga tā ua o le polkalame le nei o le Horizon Europe. Ua whaino mai e le uni o ave pasi au kilani, o le te ele vasenga o ave pasi le tai ao le songa fuana nafi, o se ngai o inga le ma alofia sa te tau lava o na whaia, mai sa taunu I se tūlanga le lei. O le uni o ave pasi au kilani, o le uni o pito I te le I le tono New Zealand a toa, mai o le te sa tau fiai le wheo ingo pasi, na o fiai ni no whanga se fitu e whaamautu I ai I au nanga o pasi I te tonu o au kilani. I se whaamtalanga tustusia mai le uni, le First Union, na la tau taua mai ai, wa lewa o na iloa le lei le pulenga o le company pasi, le New Zealand Bus, I fufuanga mo le la tau te ai e le sao tua inga ma la tau whaupunga whapea, o se ngai o inga na whaia whaananati ai e le I whaailoa I nātu I le pulenga. Ta ua fo I sui o le uni o Holy Courtney, e la ititi lama se tāpe nanga le company pasi na whaia mo le taimi e te ai ave pasi, ona o winga ma fōringa e le manatu ma mawha le company I mana onga ai maise o le ngona ma manatu o ave pasi. O le mafuanga o le te ona o le tūlanga o te tongi, le o lo fi nau le uni, e le tau na maua umai ave pasi le te tongi e tolus furuta la I le itu la, e pei o na langolango ina I le pulenuu, ma le pulenga o le ai o au kilani, e manatu se sui o le company pasi,
o le mea te tau le wha le leia o te tongi o me pasi, ai o le whaia o le te e le o se ngai o inga tāla whengai, o na a wha aina te le aita ngata whe malangai, ia e wha lango i le wheo inga o pasi, wha ilo mai e le uni, o le a wha awau pēa i a lātou te i le nei vai aso, a o wha ngā solo aitara noanga e tusa i te tongi o ame pasi. Ua whautua ina e se komiti tūma oti nā sua ina o se wha inga i wawe awa le ofisa o whe malanga inga i whale o te ngata e ova aso i New Zealand. Ua te tau i le malo o na sila toa i le sui o le tūla whono e wha amanino ai inga le tau ai o na whaiani o se wha inga wha penei le ofisa i taimi e ese mai taimi whai ngā ruenga i whale o te ngata. A leo na ia matua tau fia loa ma whaasa le sanga whaia pēa o ia i tu a inga o se wha inga i le lumanai. E ia ini suinga o whaia le mtanga ruenga o le AMBI, le Ministry of Business, Innovation and Employment, talo o na toe tula i mai le nei lava whaafita hauli i le masina o me. Pei o na sila fia o le tausanga i lua awhe lua fultasi, lea sa whaia i le whaato e senga aloa ia le malo New Zealand i tangata Pasifika, ona o a whaina mai o whainga nei i waweao i aso o mawae, tausanga e awhe i veselau fit fulu whaaso solo mai ai, lea sa i longa o na mawhatia ma a whaina i tangata atu motu. E manatu le komiti tūma oti sa ilo ina le nei mata upu, o le whaia o le whaato e senga aloa ia le malo i le lua awhe luis fultasi, wa manatu ai tangata atu motu New Zealand, e le to e tupu mai le ai tu a inga o whaafita hauli. Veitai o le nei lava o loo wha awau pēa, mai o se tūlanga e te tauai le malo o na sui le tūla whono e wha amanino ai tiute o le matanga ruenga o whe malanga inga. Pe o le tāofi loa e aua nei toi whaia ia i tu a inga o ngai o inga i taimi e le o ni taimi whai ngā ruenga māsani. E lima ia ni whautuanga te tele o loo au fia i le lipoti le nei o le komiti ua tu ina tu nei e sila totoa iai le malo. E iai se lo ia le tu malo le Bay of Plenty ua mo lia le tu la fono ona o ana pili e sili atu ma le fase lau wafe ta la le a whai sa tu ina atu i se polo kalame feso soani mo au nanga wha le tu la fono lea e wha atupe e le malo New Zealand. E tolu se fulu la wha ioni morianga ua whaia e le ofisa o suenga mo mata upu tau wha se le Serious Fraud Office po le SFO e whaasanga i le tamaita i lo ia le nei e sua whaia Paulette Main. O lo o tua ia ilo na whaia ni pili e le sao e lata i le lima se fulua fe tā la le a whai. O na nawhi na tūla iai o ia i luma o le whaamisinonga whai tū mālo i tā ranga, mai e le ia isa na tari alo ia o tu ina atu e tu sai o modianga o whaia whaasanga i a teia. Ai i se li poti tusia mai le SFO na ta wai e siri atu i le afe lima se lau le a whai o ni pili le sao mai le nei lo ia sa tu ina atu i le matanga luenga o whaamisinonga mo mata upu na fia ai o ia. O le asu tolu o le masina fau o kuso o whaatūlanga ina le whaamisinonga e whaawawai le ilo ilonga o le mata upu le nei. Ua whai lo mai le matanga luenga o le soifua malolo ina le te whatuora i ala na fuafuanga i se vai ngā tupe sili atu i le 2 miliona tala o le a whaifua i le aise tutongi i le nisi o nanga mo suenga o le kānesa lea a fia haiti nāmata mai tai e ta ua o le cervical cancer. E whaapitole nei fuafuanga mo ti nāmata mai tai au pito i sili o nā whaina i le nei ngase e au fia i lātou e le i whaia mua ni o lātou siaki, whaapea isi ua 5 tausanga i le ito e o e whaini siaki, ai whaapea ai Maori ma Pasifika, ma i lātou e umia i a card mo au nanga lutele, Community Services Cards. E tusa mo le valus furu 5% o lātou e a fia i le kānesa le nei, cervical cancer, e le i whaia mua ni o lātou siaki o le wha mai, a to ai maisi e se a o na maua ia ni sa i linga po ni test e whaia e tu sa male se lau walu se fulu la whai o ti nāmata mai tai e maua ai de nei ngase i tau sanga te itasi ai e tu sa ono se fulu e mali liwai i le tau sanga whai lo mai le te whatuora o le whaia fua o su ega nei po test o le nei ngase
o le a mata atu i le aso sfulu mo le lua o setema i le suenga fau e taua o le HPV. E lima afe fase lau sfulu fitu la whai o mai fau o le COVID-19 sa wha mauina i le tonu o New Zealand i le vai aso a toa lea ua mawai atu nei ai lua sfulu tasi la whai o e na mali liwai. O le lua afe lima se lau wha fitu o mai nei e pei o na wha mauina ai e le soifua maloloina o tangata sa maua mua fo i le COVID a o lea ua toe a whaina. O maliu e lua sfulu maltasi ua o atua i nei i le tolu afe se lau lima sfuluiva la whai o e ua mali liwa i New Zealand i le wha mai COVID talu o na o mai i le atu noo. E se lau walu sfulu wha la whai o mai na tau fie tonu o whale mai mo tongu fitinga i le vaenwanga o le pole sana tenei e au fia i le tolu i le vaenga o mai ti ngā hina. Ai o whainu mela o le vai aso i ona tua sa tu lai mai i le ono afe lima se lau fitu walu la whai o mai fau ai luas fultasi e na mali liu i le COVID. O le asto na ina tenei sa te tala ina ialo ia le maa wha manatu e manatua ai se tasi o wha lave matu ia na awhi ai se na fua afi i te tonu o New Zealand. O le nei wha lave na tupu le se lautau sanga ua tuanai i le nuu e ngoa o Orangaru i mātua tau moranui i le tumalo rua pehu i le o ngā te tonu o le motu i mātua o New Zealand. Toa se fulmo le fitu la whai o tangata na mali liwa i le wha lave ai manu nuati ngā i nā is tangata e toa luas fulmo le valu. O le na whaafi le nei po le train sa sawi sana malanga mai au kilani a ngai mai le lau mua i Wellingtone ma lave ai ma tupu le nei wha lave pe tusa o le tulai ono i le tae ao le aso ono i ulai a fe iwa se lau luas fulmo le tolu. E to lua se lau la whai le basese sa malanga mai ai le nei no whaafi sa au fi ai ma le au le kapi le au fili le a Maori o le nātou sanga e a whi se lau luas ful tolu o le nei wha lave e lona tolu i le wha asa longa o wha lave au pito matau tia wa a fi ai se no whaafi i te tonu o New Zealand. I mea tau whesa o ta inga wha te konolosi o le a wha solo na ta pē i le lua tau sanga o lumanai nei i au nanga le company telefoni o le 2 degrees i e wha ngai nai le 3G mo ana telefoni wha aveai taruai ona ua tuai i a lei tu a inga o whesa o ta inga. O le company muli lea mai company au tu e tolu tau whesa o ta inga le tono New Zealand ua se atu e wha amuta i ana au nanga i le 3G ai anga i atu e wha ngā le 4G ia ma tele ai la vanoa mo sota inga i le malosi e 5G i te tonu o le tunu. Whairo mai le whaatonu o le 2 degrees o le li o ma calendar o le 3G ua se fulwhātau sanga le matua mai ua umalona o ngā na mua i fausia ai. E le na o New Zealand ua whai ai le nei swinga ai a fi ai fo i maisi e tunu o le lalolangi. Whaelo mai fo i le kompania le Spark lātou o le tausanga e lua afe, luas fulima o le ata puni aia na fo i au nanga i le 3G. Ai o le kompani le One New Zealand o au kurso o le tausanga fo ia o le afa pe nā na whaamuta ai fo i taila o le whaamuta ina o le au nanga i le 3G o le a mo o mi ai tangata o le whaanga ina i le teiminei e te tau o na sui i a lātou telefoni. I tā longa, i le toa iwa ai o aso o na amatalia leo le taaminsanga o le ipu o le laulangi le tā longa soka ta mai tai, leo o lo tali malo ai New Zealand whapea ma Australia, ai o lea whaato a maua se malo le aua New Zealand le Football Ferns, talu mai ni whaia ina so se fulu i ni tā longa whaalewa o malo. O le tā longa whaasama noa whaaiu le nei a le aua New Zealand e tā pena ai mo le nei taaminsanga, lea na malo ai la tau i le aua Vietnam i ai e lua i le ai. Lea tālonga sa whaia na nafi i le ai o neipia. O le teimi mua lea, mo le au le nei mai Vietnam, ua tauwa ai i se ipu le lalolangi le tālonga soka ta mai tai, mai o la tau o lo tūlanga tolus furulua i le whaasolonga o au soka ta mai tai o le lalolangi. Ai o le Football Ferns a New Zealand o lo tūlanga luas fulu maleono.
O ta'alonga New Zealand le ta'amilisanga o le ipu o le a whetauia I manoa wai I Aukilani, o na so ai lea ma le ta'alonga ma Filipaina le whai mai I le laumua I Wellingtone, ai o lona tolu ana ta'alonga I le pool o loo a awhia ai e whai le I Dunedin I le wā ma le au a Switzerlani. O le ta'amilisanga lona iwa le nei le FIFA mo le ipu o soka ata mai tai e a matai le aso luas fulu o Iulai o loo tauwa ai ia au mai e tunu e taurus fulu lua o le lalolangi. I kirikiti whaalawao malo a le tupao ta mai tai manu malo le White Ferns New Zealand le series ma le au a Sri Lanka I le vaenga o ta'alonga pupu e ta I luas fulu owa po le T20 ewi ina e toi tasi le ta'alonga le o loo te toe I le vā o au lua. Ua lua I malo so o New Zealand I le series le nei, a o iai I le lātou ta'amilisanga I Sri Lanka. O le vaenga o ta'alonga te tasi aso po o ODIs na malo ai Sri Lanka I le series. Ea o le whaiunga le nā o Tala Fou.